Dragi prijatelji, poslije džume gdje smo učili dove u Maljevcu, ugostili smo našeg prijatelja Nedžada Bajramija, zvani Džemi od Milja, poznat u Puli, Istarskoj županiji, ali je Džemi, odnosno Nedžad Bajrami, predsjednik romske nacionalne manjine, odnosno vijeća za Istarsku županiju, i nas je Allah dželešanu počastio sa Džemijem i Džemija s nama. Džemi, dobrodošao u Maljevac. Dobro vas našao. Kako ti se čini naša džamija ovdje? Alhamdulillah, Allah vam dao svaki hajr, svaki bereket. Evo, iznenada, znači, idemo uz put, uz neku dženazu, imamo, znači, veliku kladuši, bosanska krupa, pa, alhamdulillah, evo, stao sam, imamo gdje klanjati džumu. Ja bi najprije, moj efendija, vam činio dovu, znači, da što prije ovaj projekat koji ste započeli, znači, da se to završi, ako Bog da, inšallah. I prenuo bi selame, znači, našeg saborskog zastupnika Veljka Kajtazija. Mašallah, alaikum. I pozvao bi vas što prije, znači, da dođete, sad kad će biti otvorenje, naš Evropski romski sportski kulturni centar, gdje jesmo otvorili u Istri. Meni je žao, zato smo napravili, znači, prije našeg islamskog centra u Puli gdje je trebalo biti, ali eto, naš centar je već gotov, alhamdulillah. Pa evo, tim putem isto ćemo biti u suradnji, pa ćemo pomoći u izgradnji ove džamije da se to dovrši, inšallah, ako Bog da. Naša džamija je vaša džamija. Dragi prijatelji, evo, našeg Nedžada ćemo zamoliti jednu kratku poruku i na romskom jeziku. Budba hajri sa stipe savrrenđe, amalanen halalen, sardičen, kada si, znači, glavno imamo, znači, katar od džemat Maljevac, kada je baš paše i granica, sa amen sam i ona je Hrvatskači, kada si, znači, odmah i ona katar je Bosna. Kada džamija već ni sadite čerdol skoro duj beš, a kao već nisam dao minaresi gotovo, tako da se bi zamoliva stupeno na lave lahoso, da te obratim tu men, znači, ima stranica, znači, od džemat Maljevac, da te pomošaren, da te den tumari donacija, sode šahin, šite ven vi mancano kontakt, vi direktno, znači, mare efendijasa, znači, katar glavno imamo under džemat Maljevac. Dole se bud seljami, čeren hairi, kja džamija čerdol, znači, savorrenđa, amen katar, karanakha, uvijek šita čon, da te falin tumen, da te odmorin tumen, da te malo će se va posekaja, kavat han naj. Znači, godile se akrab tumen anallah vela hoso, da te pomošaren sa amaren džemate, da te pomošaren akavat džemati kate kajsi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dragi prijatelji iz Maljevca, na romskom jeziku s našim Džemijem Nedžadom Bajramijem, predsjednikom vijeća romske nacionalne manjine za Istarsku županiju, Sose Mango Bahtalo Džumaje. Salamu alaikum. Wa alaikum, salamu alaikum.